پرورده دست بیکر و چه قاسم 300 کسی داره یعنی مکتبا یعنی دبیستانا پارتیا یکتی دما کلوه در که بون دبیستانا که یعنی دریج و مزن وارین الان شهید ستالین رحمتی نتیجه حادثه که لورد چه بو شهید کت اوجی حرد برا یعنی حرد برا هر سالان دا چون خدا برحمه خوشا کن شهید ستالین هناك تشت قوتن لسر ديروكي ودولته أيوبي ودولته عم بيجن شدادي وش كتشي بون وكرد وبدرخواني والمهم ديروك هناك الجوري زانبون وخواني هات عم بيجن جملات راقوت ملات يعني طبعا ايه ويدر كي نحر كسي الا خواندية حر كسي عم لباقر عم بيجن يعني كاني بيجي برتوكي كردي لسر ديروكا كردي هما بلكي عم بيجن كسي سياسي هون هري بلند كانوا بن دست كافنيان بخونن شخاطر نبون ممنوع بون اما الرجابة باتشتانا پیدا دبون راستی يعني يكي جمالك مثقف بيا يان اهتمام خب سياسته هبيا كانوا بو يجو دنيا بيا قواتي دا ورقص قواتا يعني عم بيجن چند كس بيت اشتيزانه يجور پشتي اورونشت مگو ستالين بو دورا من گو كلام طبعا بري بيش مرة قلتو بري من رابا وزاني هم هب ناستك يعني. المهم من ادخازم تشتكي بيجم كو كرد للرجاوة هنا وش كافن دا هنا يجور من رابو مثالك پرب چوك دا نظام بلكي انها كسي ما قدارت كنجي خبر آخاجيت هنبن كاكا محمود هو قال لك محمد بيت خواشك سر بساكنين انه تشرد موسيقى كيجي في ربيع محمود فرمو يا ذكر كرد هنا ولا تنانا دنگ خوشته نظرم يعني موسيقى وهذا دنگته باش داخلتي بدنگ موسيقى دكتور از نب ببريز اوجلان رجمه في فكريه دا يعني ابدا طبعا هم بيجن شيران هي جريموزان هي عفرين هي او بيجن يعني ديروكا كدور درجه بريز اوجلان واتش تاج بو هدفك السياسي قوتبو جبو تشو قوتبو المهم شاشه وش بو تشو قوتبي مرابو چه بود؟ طال 1987 دا از جیوی خواه او بر پرسیار آلی کی بو از آلی کی بو ایجار ده 86 بود 6 بو 7 بو خاشق نبیرم مالا المهم از چوم مالا که دریا کیرا دریا باوی بوتان مصطفی حمد علی دوسته که می دوست بود من مجرونشتی بود استی خواهش برباطانه بود طبعا جامر کده که مزنده خوشک و براک و دکر شهید به هفره رو کده لگره سیوه اگر کتی بیراوه مالا که مالا خزرانی بینه چون اول المهم یک جلوه در که نزانم خانه وانده کری المهم اوقتی هي لو داره از لورم ام چون ام خوازن وان وقت بي بكن دوست بي كرديني بي بدر ناس كرن ورداوي دا بالصدفه جميل شيخ و برازي يوسف برازي جي مربر كي هفدي او روج ما هفدي سالي شوني نه سالي بري سر سالي ما هفدي مش موضوعك شنو موضوعك ملا ما هفش بير نكري يعني اونا بمرلغی دیگه نهفته کردی بابینه ای گندی دوری بابینه طبعا کفن لورن يعني شكافن دالور خورتي كل جمون يون ايكو مدريون مرة ناس كر نوفي خواه محمد حسن بوش گندی بالي غربي ممجيبون چند گند هنه مرلغيش دیگه نه مكمري بس من نظام بكو هنه يعني براكي وي مهندس بو ده 100 تشرين داد شغالي 100 تشرين اري 100 تشرين هين دماكو ده كولاند طبعا چيروكي اوج مرد بيجي گو المن پشتی کولان ده وردا ویدا گو او در کتم تدی ام بیجن وا گندانا و اونا گیل برچون و هناك عنتیکه در کتم و برای مش مرا گوتی طبعا بلکه ساغه دنگی مدبیسه یا کس کنه بیگی كرم اخو تشكي تعليق بالسكينه كرم تباب رشيد فرما ما مستفيد
قو هناك انتي كدر كاتن بالجمله جوا انتي كونو طبعا او مهندسات بيجي مهندس براي خربوتيه نو بيخم محمد حسن مجبير ناكريه قو الجمله ياك جوانو ام بيجن بني اوانن انتي كان يعني بني بارون زير كوزيبن تشارشنا لأوليكي تشيو وملكك والأوليكي جي سورة الرويه هي لأوليكي تشيو وملك لأوليكي جي سورة الرويه اگر از نيشوشن المهم گو وردو کرنا ویدو کرنا التالي المهم گو درکتی ای زمان میتانیانه ای زمان میتانیانه هم بیجن پایتخت آوان و شکانی بو هم بیجن پشتکی بیلی يعني هركسانه سر كوني وكردن كاسك نكون عين كورجي بكي او جيج خوكا مش مدونه الثاني اري طبعا وي جبرا واتشي روكو قلت دوي مداخله دا از با تشتانات بيجمك و كرد لسوريش كنگي وهانه ام قاله 10600 سال بري ميلادت کنه يعني لا 1600 سال بري ميلادت کنه از باورم لقول بيج مرا قلت بلكي راست به نه راست به يعني شو گيشتا كور گيشتا 3000 سال او يك ضد ودا ميم جيو كده خوانده بو که اول اتفاقی در نوبرا میتانیان و در نوبرا چه بونه مثل فرعون مصر ده هاتی چیه کرن لسر تخت که هاتی نبساندنه مد جيو كده خوانده بو ثاني يعني اول اتفاقی و چاقه هین ملت عجب چند کسان زانه بو که نفرتیتی کرده و نکرده و با گوتنات هات نگوتن مد جيو که خوانده بو من اوجي قلت طبعا ملات وانا عجيب مني شاشتي من يعني وانا وحنا كنت كي روستا ام تشتك تنانا ام قولا ديروكو 3000 سال 10000 سال طبعا ايه الويدر يعني بلكي 10 كسان مثلا خوانده به وزانه به لنيفي وان فخيرانا نخواندنا نه كتاب هنا ونجي معلومات هنا المهم هندري وي او هندري وي مداخله دا او من او كي ستالين ما اثبات كرغو كرد لسروجاوا هنا و نج باکر هاتنه بلکه دما شیخ سعید دا یا دما سید رضا دا هم بیجن چند مال باد 100 مال باد 1000 مال باد یا د قتل عام 1915 دا هم بیجن هنک ارمنی مسیحی هاتبن بوبن کرد یا خکربن کرد یا هم بیجن کرد جیبان را هاتبن لی مثلا مال روجاوا تگریدان آخوا به باکر دا تنه یک دما اوه دا هاتنه دما یعنی دما سرهلدان دا هاتنه کرد خودی وی عردینه وش كيف عنده جهنم ما خواست في اثبات بكن المهم دسي روجان دريج ناكر بشتي في محاضره مدي جورك خبر هات جو يشف و ميوان ابينه ميوان عثمان اوجلانن و تو وستالين يعني شما ازو ستالين طبعا دسي قاعدين يجي قوتن رفعت بو يلماز بو ام چور بيش كسن رفعت به جلوی چلو که رفعتش داره بیشم پشتی که وا پارتیا چه بو من مش یکی دارن یکی پشتی وا پارتیا چه بو رفعت لکت خبتی دنا پارتیا پاک دا لعالی رانیت خبتی نظام لکره اگر ساق سلاوی مجرا هنه مجوی ریدا جی جوی چاقه دا جی ندیه یعنی ام قال 33 سالان دکنه نه 33 سال 34 سال جوی ریدا جی من ندی که رفعت لورد خبتی رفعت رو که شب درنگی او کره ماله ده چنم ماله جدی خارد بیجید بی یادی بی خارنه کشمرا چه کد بی حواله که میجی مره هم برچینه تالیا شوه حوالی تا کیه کره من دبی پاکه او چی دبی کره من عالم دی گماری تو حوالی خود تنه پاکن دبی یادی نه دبی پارتی پاکه اف پارتی پاک من نبیستی دبی پارتی گی گماری نه تو حوالی خود پارتی خود تنه اونه پاکه دبی یادی دبی اف پارتی ها چه بی نیوی خواه پارتی ها پاکه کی نه اف پاک؟ یعنی جرک دادی بیستیه دموکرات بیستیه یا کتی بیستیه کارکر بیستیه دبی اف جی پارتی ها که نه چه بی نیوی خواه جی پارتی ها پاکه یعنی نابی جی پارتی آزادی ها کردستان بنا خواه پاکه یعنی جرت بی تو حوالی خواه تنه پاکن و عالم میدین تب گماری پارتی گی گماری یعنی مثلا چی؟ مثلا الباشور ام بیجن پگکه به ناو کارکران هات ناس کردن حیا و دمه کسی نگو پگکه دگو کارکر ام بیجن پارتیا کارکرانه کارکرن ام بیجن پارتیا یکتیه یکتینه یا پارتیا دموکراتیه دگو دموکرات یا دگو الپارتی
شكاكي خورا بيجم ام چون جم بريز رحمتي بو اوج طبعا عثمان اوجلون قصرك سي چهار اودا الجور وسي چهار اودا الجير وخدم وحشم وارينو يعني بتحسيت دولتي هذولك ما هبو حركة تشتون دنفسيني هم دوي مسافات ده حركة تشتون دنفسيني بس باورم سینان بولو سینان کوبانی یکل کوبانی بودم مکی و ناستکن تبو ناستکن که می سینان جی و چاقل مسئول تمونی از باورم از بیجم اویوی اگر کنه ایشاشم مدی گو هوال بنویسینه بنی کاسان جی بنویسینه دی کاسل باشور هنه کاسی چایی و بنی کاسان جی بنویسینه بنی کاسان اوی چه بیجن طبقه بنی کاسان فقط اون لینهری طبقه بنی کاسان حتی نه هم نایلون آن دا اوی ود خون نایلون آن دا شوشی نایلونی دا چای ود خون گو هوال و کر دولت ها ایدی یعنی ون جاوی چون گو او زمانا چو او زمانی که مد شوشی نایلونی دا ود خور ایدی لوی در که ام تمدن چه بو ماتنا بینیه لشنا هاش قانتران و هسپان ایدی لاندگروز جمره اوی تیننتین تموینه و خورنه و ارینات تیننتین ام تمدن بون یعنی ام بون یعنی دولته على كل ام چون جنب بريز اوي بريز عثمان اوجلان ام بين شش كسم بينش كسم المهم كي تشكري وكي تشنكري وهنا كي جركت الناس بكي وتخوزي مستويت الناس بكي وفردو ويدا هوالي ما قوتشه هوالي ما قو وانا تخوزن لإيالتك سر هاده هيئتك تشيكن هيئة الأركان امو أركان ام چه أركان دي حتى امين ننا ميجن ما تشتك ندي ام هر دو جنونه ام بیجن ایدنی بلکی یک دیگه کافن هبه نه ولی رفعت جنونه بو شکری هبو حبسه در کتبو او جنی کافن بو یعنی وانم چه ارکان و چه وردا بودم بود نیشه می گو المهم که وابش نجیا کیه یعنی کو چاقی تا باند که رود نه وردا بودا پیشش مرا نابجه جاره که دیا سسیون المانی خوش کرد تالی گون دکه هر نه باشوره باشور چه بکنه بری ور قصوالی باشور هنه ام بیجن خبات باشور هي وشغل رحمتي حسن حاج وبراي جوان حاج الوربو وچند كتي الوربو اوله ما شكري بوشتانه كدين بو وناشتاد که هر نه باشوره خباتا ما پشتی کو شر بو ای هاتا گرتن ای هاتا کشتن ای ام بیجن چو تشتاک نمایی هم که هر باشور جنوا دست بخباته بکن الشهيد ستالين رحمتي جو از نورم حرفيا جو از نورم باشور مدشيني كر بشينه بس از نورم باشور گو قرار پارتینه تهریه گو از نارم گو تهری حبسیه گو از حاضرم هر ما حبسه و از نار تاریخ راد بیجم باید نفسی وی موقفی برای وی را چیه بو شهید میتان با اوجلان را ویا با عثمان اوجلان راد بیجه نو دویه که گو از خوازم هر ما ناف وک مثلا ما گوت خوازم هر ما ولید بریز اوجلان گو تزانی ورگورن طال به جامعه لور به هر الشامه قلت الكود مني قال شامه جامعه شامه ما قلنا هر الشامه کار بکن گو از خوازم هر موارد گو اشترت بیجم هر لشامه کار بکن ده لشامه کونی کار بکی ولید گورن گو تا بخونه زانی حرفی اشترت بیجم گو نه از خوازم هر موارد زانی مدین نفسی برای خواه لبنان چه گوت از شاهدم طبعا برای خیلی جوان افتشتا یعنی ستالین افتشتا جو اسمه مجرد گود از نورم و از نها حاضرم هر ما حبسه بس از نورم باشه المهم نظام از بارم نکره حبسه لوقت بی جیا کی وانی او هشت يعني جبرك قرار وي وقت بي العرضه خست يعني طبعا امر عسكري نبونا يعني شقص مدني بنو هافولتي بردويده بس كرجا يعني او نبي يعني قوة النير رفت كرن قوانين عسكري ده وين بيجي المهم عملوا ويدر كيف تقريبا اسبوع كده اسبوعين ده حطوه فركوا بريكوا امهرنا سر جمع سلاكه تشكي هقالكوا حطوه فر تشتك هي كلام كبيش قونتونا جنب بريز عثمان اوجلان رحمتي او جويجي وفرتر تم جار سر روجاوا و كردي روجاوا نبو يعني وقتا قلت او قلتنا كرج ما بيقو قلتي اريونا و جدارك ما بيني ودا چي بي او تشتا و نبو و یک و مامستا ارماج امين پرست که ستالين و بريخ ونش كيجا ولاتي بون
ای پیشی نه اویا علی دریج هبو رحمتی وەک ڕاستیش بۆ من د کوردی ڕۆژاوادا وەکی سەرۆکێکی بوو ئەو لەسەر هاتێ شەید کات وێ چاغێ ئەویا هاتبوو ئەس تێ دەگەم کو برێز عوسمان ئۆجەران ژێرە گوتبوو ڕەحمەتیان بێژن هەرە بنێرە کاکی کانەیان بێژن نێب حەزۆر و دەست کەستا هەنەکان دەرخینە بشینە باشوور ئەوژی هاتبوو دەگەریاش خۆرە پەروەردەیە گوهدار دەکرد کاکیان بێژن خبرەتە خۆیە کی چێ هەیە کی چت هەنێ وای اختیار کرد بو اكيد ناف جويرا را كرن پشتی وی د سه جورن شتم بریز رحمتی عثمان اوجلا رو نشتن حتی کو ام بيجن کو تاكيد بكي راسته نه راسته اف او نقاشا و نه بو بس اكيد اگر جرا گوتو به نه گوتو به از نظام راستی لگوتن محمد نب 4 5 کاستا کر یعنی ما دزینه گوت یعنی وما مستست رحمة ستالين هين صاغة بيناغوتي عم جيرة غازم ستالين نمشترك گوت كيجا ولاتو حرد كوري استاذ احمد استاذ فلسفه بو پشت از هات مالا وانا پشت براكي خوي دينجي تاوي بو طبعا استاذ فلسفه بو حسيكي انسانكي ناسكريه از باورم دوراكي بو سروكي جامعه روجاوا پشتي کو جامعه روجاوا و بو كوري خوي دين نائب زركي بو وچاغا پارتيا تجمع چه بو دارشين كوري خوي بتشوف بشتي حرد برا شهيد كاتن او يا جهات طبعا نزبو از بارم شهيدش كاتن بلكي او يا جهات جياب نها صاغه دو خوش که خوشی تلویزیون روجا کمت تیوی و بو اخبار عربی دادن یک شغلی از بارم یکیش اخبار عربی دادن مالکه گوت کانی بیجی تف هفته چاوا بیجم تف هف شورشگر بون تف هف خباتکار بون وها تف دیگو بابکی تف دیگو بابکی او نفساندن اکوهات نفساندن کتابا برز اوجلاندا ته بلبلاک مزن نیف گریلا دا چی کر؟ خودی اشترا وی بیجم ایهانه که خبرت خواهی یان خواندی یان قبول ناکرن لی کبب موضوعک که هم بیجن باور ناکم کس کانه بیوانی لهمبر در که هم بیجت نراست بیجی یعنی ازو تا هم بیجن حساب که هم ده حواله نه ام ده شورشگرن یان ده شروانن از اوتر نیف هفدان بیجن نراسته ام کانم بیجن بس کد موقفه که رسمی داد بیجی از باور ناکم کسی گوت بی نمیشتره گوت تنه تدخوازی اثباتاتان بینی که وا تشتا ام کرد لور هنه اینم نه کرد دفنی بیرن یعنی یعنی نبو نقاش او گوتنا او پرساد پشتی ام چون پشتی وی راستی ام پرورده دان نمون نمیشتره گوت ام ده سریان بون و ام چون دا كوبي مرة إذا كان موضوعك نقاش لبو موضوعك تشاوا بارتي دينه إيكو أم بيجن دخواستن يعني نلقوري دلي وامبو بارتي أن تبدا رخنة كرن يعني دورا ما بهيست بشرا ما بهيست أو يك سياسيان جي أف پر رخنة كرن نمجي قوت يعني قط من تخمين ناكر كو بريز او جلان قوتنا كواني حتى قوتنا كتكتيكي بي يان جبو سوري رازي بكي يان جبو كو يان أم بيجن هناك جوران تدي مريض تشتكي دبيجيش زمانك ترجمات زمانك دبي ام بيجن گوتن تي گوهرتن يعني بريز وجران جنه انساني که ورقاس نظام بكون نزانه ام بيجن عشيره برازيان ام بيجن ج سر كوني ده حتى عادي امانه نه بله يعني تاني عشيره كتانه يعني ايجار هر کس زانه كرد لويدر كي شكافن ده هنا دبجي برده كردي ايوبيان و كردي حما و كردي دوما و كردي زبداني و نظام تاريخ نخوانده بي بس يعني كرد لروجاوا يعني كونم بيجن يعني بنجهكن و اثبات اخواتنا اثبات اخوجي هم بيجن يعني دوي دمدا اثبات هبون دا كو جامير نخوند به يان خبرات اخوات نبه يان سبب سياسي قلت به ايدي او جملات رو دميني نه كورمي المهم اخر ما قلت ما اثبات كر حتى السد تشرين دا كولاندن دوردا انتيكا دركتنا و انتيكونا انتیکه میتانیان بونه نظام چند کسان بلکه اینها زانن نزانن به کتن به نکتن طبعا دولت بشارتن اكيد او یک ما مصطفى محمود تقولنا كير تقولنا كاد خواست وگرن اونا کوم کرن چطور کرن اونا وگریان لیاقصا اونا برنا درکدن للاسف ما قلت شبو او صدماك بو جبو كردي مي روجاوا بالطيبات وانا لبر هيشتن وكي حبسك وكري بو يعني حبسك وكي چاوا
يعني ام بيجن قامبك بو كاس نقابو در كتال پیشی آوان ام بيجن وكي حرس دواني بون و دنيف هبدا تدريب دست بيكر نوشتو مريد تبي شورش دبي ولاد بارزي وردا ودا اري ناش بوك واناج نوا إعادة تأهيل بكن اري طبعا بشتي كبريز عثمان اوجلان قرار در كت قرارك اوجلان هات گو ويا المهم پر رخنه بيكر يعني تا جبركو جاران چه نبي يعني تبي ويجي هناك ام بيجن حبسي ريفيون چون هناك ام بيجن بشتي در كتن هاتن مالي صد ماك بو يعني وا شرع باشور بالتايبات بشتيكو كرد روجاوا چون جي با كرجي اكيد واني بو بس بحكمي از ناس تكم از وانم كي چو كي وگريو كي هات و كي نهات صد ماكا ندهات دا قرطاندن و كرد مد بيجن يعني لسر معدا سياستا كرد روجاوا گلكي گرام بو بلكي لسر با كرد تاثيرك مزن با قاسي كرد روجاوا نكربه يعني گرگم تشتي گيواني بيجن كرد روجاوا هم بسياسات مشغول بون ضد هم حريكي ام بيجن جماله نبيجي بردا ودا يعني حسكرنك ام بيجن برزاني كول را یا ام بيجن شورش را برزاني را ضد لوان ده هبو يعني ايجار ويا بو توايل اولي كي جدينه مثلا قد بارتي كرد اماتنش بو كردستان شر بكن ام شر هل بكن برجرام بو طبعا ام نخواست يعني قال لك تبي يكون معلوماتي من ام بيجن ج تاريخ زيرين علاقات ديمقراطي و PKK هنا حتى تاريخ زيفي يعني از پر پیک هاتم يعني ام بيجن كانجي علاقاتي وان پرخاش بون كانجي اتفاقيات شكرن كانجي جهشت حد مقاطعه ايدي كو سلاويل هب ندن سبب پرن از ناخوازم تيك المواد تفاصيلان راستي يعني اگر كو پرسك خصوصي لسر جيكي بيل نبي جبر از چما بيت بيجم پرتوكي وانا استفد خونم اي وانا كو ام بيجن و دمي ريبر بونه د حيشتي و شوندا وعلاقتها بونه نويساندنه مخواندنه از كانم بيجم يعني اطلاع كامل سروي هي اگر تپر سوای خاص لسروي تنه بنام اجوي درباس ام جبر درباس من تا دوم ام چون مجاره كچكه تا گوتشتكه حتى بقينا ور ويتشتش دركبه المهم روجا كي مدي رحمتي ساكنه جانسي سات جو كاورا كنجي خدينا و جلي مدري خكا وهر و اوا كوتيه ممكن كوتي كتب بهر ترى قلت ولا شو ممكن يصور بوم از چون ماتن امكان دنجيكي پشتوجي خورتكي سليماني از راكر موني هاتم اوش طبعا دوستي ما بو يعني از واني هاتم جهاندم مقر عثمان اوجلان لعين كاوا هندر يعني منطقة الراقع كنت تبيع عين كاوا اوي لاست كم مديد اري منطقة الراقي وبنياتك الشباب والشباب لشور حرس لجورن واري نو وردويدو بيش دارينو مقر كيواني وقت بي سفاري دربوس بوم وردويدا اهلا شهي وشتنه وردويدا هم عملوا ورمان روكي وعجب عملوا ورمان قوم بيوانا متينة حاضر بك بيوانا متينة تبير هاري كده هرم تشتك نگو طبعا میوانم متینه گوتی بون هری الان میوانه خواهات نو خورم وردویدا بری کو اوریک هبن هذا جمن دم الغرفه كما ونجي جيكي دنيا بهبر رونشتن كو گو حاضر بك اشترى وطنكو ثاني و تب في جاميري رو دو ماكينه دو لاند گروزن بين شش بيات يدانه كي بو عجب نفوسك دامن ويسي كي ما يجابه وكنعان جحلب ونظم صاغة ني صاغة هقرد بيسي قال لك سلاف اج سوري شما لبناني ويج مرا هوية شاكر بهارا نود وياك از بوارم جارا داوي از چوم بهارا نود وياك ويج مرا او شاكر هوية جبهة شاكر تديوه شاغي اي سوري بناوه جبهة ديگريا و از اربیل اجتماع دهو که هویک دامن به نوع شخصی که
هوي الجمنة صار صفحة مجي هي ويسي حسين قلاوس نوفي ويسي حسين قلاوس عدم تعرض نوفي خواجي عدم تعرض محافظ دهوكي ختم كريا ويحمل سلاح نظام تشو وفرد ودواري نوع المهم هوية كهوية وقوش ترى هويته بس ويا نهو درمخ يعني بيجن بفهم كركو بوا خورتان را ما گرگ ناکه از درخم زاني من هير يمدي خورتكي وي خوشك لهفواتي عمر دوري سي يعني تقريبا وانية دسي حرسة بيرانا جيشكي مسلحا ماكينوا كدينا البيوي اوجي مسلحا دلو عند جروزن خاطر جوان خاص قو واشتا سروكي عشيرية قو تبيرا داري منطقة وان اهلا وسهلا هلوم چند تشمش تديني جيگوتن والله مصور بون دركاتون چند جيون هم بيجي هم سكراندن جامير قووا هوالي ميو ميواني ميو هم چون دنگ نكرن نوغي خواه خالت بو كور علي گوران بو سروك عشيرا گورانا عشيرا وان لكو بو عشيرا وان كركچه نيشاشم ورتا عقري وشيخان ده ودهوكي عشيرا که مزنم باوی وی دوی ساله دا نودو داوی نودو ددیان دا مدخل دهوكي ده هاتا کشتن طبعا وی چاقه ديمقراط اتهام کرن جبر علاقات خواه وی چاقه با اوجلان رها بو ثاني و جامعه جی از دار منه و عشیر وانه که دور عمل چه بکنن از چون میشه که خورا بیجم روکی ددیان اتنیرم از کدا داره ماکینو پیش مده داره یک بمرا داره او یا بمرا یا ماکینو پی متی چه مسئله وایا یعنی و تشتی که ام جه خباتو دزی و موتوران و ماکینان به دزی و شارعان را ام به حمایتن و ورداوی دانه هر ایوار ام دارنه گندکی هر گندک جمرا برخکی شرجی دکی و عزت و اکرام و جاميري وي گندي ايه مسلح جيتين المهم اسبوعكي دو اسبوعان امواني نيفو گندان گريان گندي وينا ام چون گشنا حتى حدود صدام آلی شیخان ام هات گشنا حدود عقره چند گندن المهم روجكي گوت زاني موچي گو استخازم گو وانا تف 400 ظلام تف سلاح بيمنن طبعا ام داخفن سروردا و سرويدا و ارينا شكاكي بخورا بيجم مگو باشه يعني قالك دوستي ما نبدا تشي بون ووردا ويدو ارينا بري اموي ام هرنا مسألة كاتشيكي ام گواز خوازم هرما اوي از خوازم هرما جم بريز عثمان اوجلان كا تقريركي يازيكه جمرا بلكي ساغا كنو اگر ساغ بيان كسي واني ساغ بدنگي مدي بيسي تقريرا چي يازيكم والتقرير كنت مهنات جركت هاتي عم بيجن تا استطلاع كر مثل نوف ملات جراندي ومثل نوف عشيرة جراندي وتا حر جيجي عم بيجن ديكو تشقص بيشمرجي مهنا از جركة وانا معاش تخازن وانا زاريوان هنا مالوان هي بردا ويدا از فكري مدي نيتي جامير که خالد نوکی وکی ام دفکرنه ام دخوازنه دوستان چیکن بمره آلی کاری بکن آلی کاری ما بکن اونا دفکرنه وکی پارتی کل باشور هایی و دمیت دی حکمات بون و چه بکن و اگر اوکی راکی وقت دبی تقریره که راکی تبیجی بی جامعی 400 بیای خواهی گرگ معاشی 400 بیا عثمان اوجلان بدهوی یعنی هدفی وی هدفک که اری ام بونه دوست پیدا که نه بس گرک پیگه ما خودی که آلی کاری ما بکی ام هرم ببن نزدیک دموکراتی و دموکرات پرا بده می ام هرن جم یکتی و یکتی بده می بس ام چون ام بودن دوست پیگه گرک پیگه بده می على کلا امگو باشه المهم من ننویسان طبعا من ننویسان پشتی ام بیجن نظام محک بودم زیادتر بو گو والله گو دموکرات بتا حسیایه و گند بگند پیتا دگرن مفهم كلكم مسألة نا ديمقراط ما حسيوي وهدفه في مسألة جيشكي كنت تشاور كونبي تقريرك الروكي او نوجي خببين بلكي حقي وانا جي يعني جبركم مجبوري هناك بيشمرجه بگرك هناك پرام پیدا
للجم جمعاتهم الجم پگه که وقت شو تنه تزانی پگه فترو زکیش خالقه دستینه و کنه به 400 پیشمرگه عائله خودی که كورد كوبا حكي وبوليت كنا كلمة كذا لكوبري بوليت كنا وعمل توعيد كنا بينما هري امبيشن مهي نكون بينجا 6000 دلار اونجا بده وانا حتى كو مالا خدي كي يعني 400 پیشمرگه وعائله وان والشيخ وعشير وارينا ومصرف على كل جامعه جمره قد مفهم كر طبعا زاوا كي بيها بو مقوم مقابقين دهوكي بري امارنا دهوكي امروك الجماعه كيرو نشتنا امروك الجماعه كيرو نشتنا مدي پیشمرگو كي طبعا اوجي هاتبون شر ها و چاغه مجبوری هاتبون شر بیاکتی رو هاتبون شر روجا داوی آشره ام بگیرو نبور روجا داوی آشره طبعا او پیشمرگو دی بیجی السر نو پیشمرگی بیجم ساغه کو دنگی من بیسه یا دو را ببیسه کنه جمره بشینه بیجی وانیت مگوت یا من نگوت شکه خورا بیجم ام جماعت رونشتونه بلکی پنجه پیاه یعنی گیشکی ای مزنن پیشمرگی کبنن و ارینانه بس او نزانن کو از وی شری لور بوم و از بالتحديد لوي منطقه بوم يعني لوي قري ام لهمبر هاف بون او نزانه گو روجا داوی طبعا ام خودی ماله بون جبر بینی که جکر آلی کوبانی دا آلی حدود ذات الصفره تب آلی ترکابو ترک دهاتن و آلی باشور دا جبینی که تهری حتی کاشی بیرکل تب هف بون دیسا ترک بون و دبابه بون اری نابون یعنی هم بیشن آلی قلبه دا و آلی شرقیش خواه آف بون عمل نزیکی آوه بون یعنی قامپا ما آداوی بون جبرکی دا دهاتن طبعا پیشی ماجی گرتی بون دوری مگی گرتی بو لحر داری شرط شده بو بس دقت مزن جو پیشی داده هاتن یعنی آلی که داب نبرخوا سبی کوم جیو کی کرد ای ماجی به اعتبار قمپا من نچی بو آتوی داوی بو و وا جماعتا جی ای یکتی بون جبر یکتی 15000 پیشمرگه بو گور تخمینی کد گوتن یعنی احصائیات لسر حدود گیشکی تا 35000 ترکان دوا 15000 دو هم بیشن ای یکتی جی هبون هر جیوکی و ای دموکراتیش هبون لتوی هف نابون یعنی هر کسی جبهه خواهد کرد دوی نقطه دا او خورتاب یکتی را بیه او و آقا یا باویوی و پیشمرگه وید بیجه طبعا ام یه داوینه نممکنه ام جی خبردن جبر تفتینه جمعش خواه روجا داوی ام بیجن قوت گشکی هاته جمعه و جمعه را در باز بون بس ام خودی مالینه یعنی نابه که ام جی خبردن نظام غمگین لوره نلوره از بارم از وی و یک ددی دینه بون ام ای داوی بون منطقه ما که مجی خبر دا ای هری داوی یعنی گروبا ما على كل دبیت چه بری که ام تکهرنه المهم گو گرگه گروبک در کبه جبو که وانا هنه که پاشتا بده جبو که ام سرط را در کبن هورن ریا بری که ام میدی آخر جی خواه بترکینن گروبك فدائي جرجة طبعا امل جورن شباب بيش گروبك كوي هر ممكنه و نگره کی سرو که وانه گچگه که گو ازدار گچگه که ایزیدیه و نهاجی ج هر پنج کسی هانه هری مزن یک جی اوه ام هنا نقطه خای اساسی پیشی اره هر پنج کسان جواب پنج شش کسی لجور ایهان هری کون نه هری کون ایهان هری مزن او یایه جا سوزدار آوستا هم بیشن در کبی بلکی سر تلویزیونی و گدارت کرد و یه گروبک درخست هم بیشن تقریبا نظام 15-20 کس بون و از دارم یعنی وقت فدایی و هر وانا پیش تا که واق گرانا دست وان بگره و قوات هم بیشن سربستی کنی بید دبیر که در کبی على كل انا وكاش كوتشو وخرج بيراون اجاوي پیشمرگی دگوت از گوتنا پیشمرگت بیش ما آخر نابیش طبعا گو ام تبل سر گرن و ام تقریبا 150 کسن عمل وی در کنه گو هاو جوره که مدی دناف مدن کچکه که و باند که و اوان چد که ما و حناران چد که ما ثانی گو مغراد خواگی ترکاند هنه که مچه که خوش ترکاندن ثانی طبعا جا مرد بشه سر گوتن و هگر کل ور به یا کسی پیرا گوت کنه رو کشمر بشینی و بیجی و یا گو ما موقع خود گیش کی ترکاند و هم چونه المهم گل به ما بانکر ورد و ویدا اری نوت ثانی ما ودگرن کسی وگره گو هم هاتن بنیا گرم خالجی کی و شورت
يعني وقت بي ام يدي نكونن چونگه مشکستی نیدی ام بربن ثاني مسر چه گوت تگو ام بیجن که چه کان چه ذکر و چه ناکرو كاتش مورال دوا يعني يكا في او وي وشغل نهاتو طبعا نيكا بو او شي يعني بس مسؤولك بتشوك بو صارك عجبو بو نبو بو از بوارم لكن من مسؤول عن بيجن مجموعاكي ايجار كاتشيكا كواني دما كو تدبيني او ياد بيجي اس فدائي دارم يعني ايه فدائي نمشتركو ايه هانك داره عمليه فدائي ايه هانك دارم و ناگرن وكي فلسطينيان تو مساله زاني يعني وهم ده اختياري هري وبيجي القلب تاعي ورا وشعدي ويكي وقت شاهدي وي او بيشمرجيكو ام تشونا مولوي طبعا او نزاني از لوربم يعني بس ملديا فدائي شتوني كاكا محمود فدائي تما قاموس عرب عنده فدائي دار يخاط تقيني از بين بركي نيف واندا فدائي انه هري حتى رحتي ظاهر الا مهم يخاب جيوني لا فرق ما بين انتحاري وفدائي ده فرقك بسيطة ام بيجن اوي تدبيجي اوي انتحاري نام بيجن بينيكو واي جمعاتي 11 ذكر برداوي ده بس اي فدائي داره احتمال وگر سدي ام بيجن يعني خود كيف فدا ده وگريو و نگريو بس داره جهان تنگه کو کس نکنه هر یکی ام بيجن بس خود فدا دكي يعني جبو کو تشتكي خلاص كي يعني تشتكي بكي لقالك هبون ام بيجن ودگريون وای فیدا حتی ای فلسطینیان چند تا ناست که من بیشتر عملی فدایی کردی پشتا برین دار بون اسیر دان هات نگوهرتن اونا دو قوات فداییه یعنی هبون نه فلسطینیان داشتی هم بیشتر مجموعاتی وان هبون اید چون لهندر عملیات خاص تکرن بس ای وای انتحاری بتشکی دینی نه انتحاری شغبان تنه فدایی غیر انتحاری ابدا تشبیه هذا النوع يعني على كل ما قصد گوشه اگر گچکک وی کاری بکی یان ورقص رو ام بیجن وی شریدا به گروبک دا یان ام بیجن رهبری گروبک بکی طبعا تو بکی نکی ام بیجن هم مورالک مزنه هم جی تدبینی کو وای به اودک یعنی وقت بی بقناعت خو و بدل خو داره يعني نه تشتكي فردا نه شرطك اویا هره بس اویا داره طبعا يجي كافنترجي هنا يجي زاناتر هنا يجي قاناتر هنا ليك دمكو او اختيار دكي طبعا برش ترى جارو بري دوجي بود يعني هناك هبون دق حريان كو اگر لجيوكي دمان ده فيلما ابد دوجي هي وان لقطه بالتايبت ده فيلما بريطان ده واچا كو صور دكرن قال لك جاران ويا اعاده كرن وصور كرن يعني جبوكو في فكريه بگينن ام بيجن السر نو بريطان وكا چكو او دكر تمثيل دكر بيريوان ام بيجن دبيجي شه دبيجي از هاتمه از نه هاتمه الوی درکید نقطه دار نمیان از هاتمه ام بيجن خارنه چیکم و نظام دکاری جبهه خلفی دابم از هاتمه وکی هر کسی اجی واجب خرابم هر ما خط پیشی از نکیمی کسکی من بتشتکی نکیمی وامه طبعا وانا ام بيجن عالی مورال دا تبکی نکی تاثیره که مزن دکن يعني اجل لسر من ممکنه بشکل کی بکی بس بالسر انسانه کی دينيا ممكن بشكل جديد تربكي يعني نوكي ما بكي هر انسانه كان بيجن لقوري مستوى خا يعني ليه بشكل عام قوتك المعنويه يعني نهندك غيري وك شرفان قوتك المعنويه وقوتك يعني نوع بيجم تجباري دكي ليه تاتي فددك كنت كوني بي ام بيجم بيتر بيش تهاري بس أقوصا خوش بومستان محمود سپاس ساعتا خوش بزنگین کرن سپاس اما سبا اما الروجا كديني اماش دهوكي داس بي بكن جبير ماكا شبك لدهوكي اما دست بي بكن ان شاء الله ساعتا خوش ام مجاره ما قديه وين مستر محمد نوفا كي عم تشكي سيرفي مجاره دانكنا مستر محمد شبوغو سبي جمال تحميل ببي جمع قسم بقول الناس بقول ما دريش كرجبار تشيلوك دريش دكن بس قال لك ناف از بيت داوود بيجم د وكي ام بيجن تشيلوك دا قال لك ناف قال لك شخص قال لك انسان ايجار كسي كو غدار دكن
ممکنه هناك جیان پر جوان را نمهمه چه جوان را مهمه تشتي سياسي يون اي عسكري جوان را مهمه هناك كان ممکنه تشتي ادبي جوان را مهمه هناك كان ممکنه تاني چروک جوان را مهمه هناك كان نوفي هناك شخص وچاغه صاغبون مريبون او جوان را مهمه جبو بيت بيجم وكي چروک بيتر اويدكي يعني بيتر تشتي دا دردك هبن وبيلد بن تبي كم چه بيجنه وايش بير مكن از وانا رؤوس الاقلام بيجمه ساعتها تخش رؤوس الاقلام اگر تيك هبي نوف بجدار نوكفن شباب ميخواش باشتر ما أستاذ محمود سيف جواب ساعتها تخش طب رشيد تجدد بك يك برسا ميوان هابون عزل وانا وگیرن ما شب باش ساعتها وخش برا واني دركبن از اون وكم امريكا عادي از لا جبرت از نكونم قطبوني بس قد كوابك جبر دكتور از نكونم دريج بكم أري دقيقة بس نبي بيش دقيقة نبيتر بأبي رشيد أنا غازم قوتن جيل جام هاف كذي دبا كوني دورا بگره وکی يعني كوني قد يعني كوني